Приветствую, друзья! Сегодня в гостях я оказался в одном интересном месте. Это татарское медресе имени тысячелетия принятия ислама. Вот такое очень интересное здание. Такой небольшой двор. Здесь вот административный корпус, общежитие здесь находится, а здесь учебный корпус. Сейчас посмотрим, что там. Интересное место. Это учебная аудитория, классы, медресе. Шикарные условия. Сюда можно и прийти учиться. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah razı olsun. Şimdi Recep aylarımız mübarek olsun. Hayırlı amellerimizi kılırga nasip eylesin. Şimdi mine derslerimiz bara. Şimdi көп kalmadı. Tağın bir atına vakit sabır etip tağında ilimler üstlerine nasip eylesin Allah Teala. Şimdi sizin isimden, özümün isimden bugün mene cumga o'tkazgan hazratimizga Mahmud hazrat endi u tanilgan shaxs ko'plarimiz bilan ana va'zlarini da tinglab shuluq vaqtda o'zi madrasada da bizda o'qitgan hazrat bo'laroq endi sizning qarshingizga da yetirasi kelar shuning uchun siz mana tatarlarda nishig etib jumga va'zlarini o'tkaruv tartibida ko'rsatuv o'rnagin yetkirasi kelgani uchun shuning uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin hazrat. Gelecekte de zor şekillerimiz bilen uçuruşurga nasip olsun. Cumgalarımız mübarek olsun. Gelesi cumgalarda da şartlanıp uçurursak idi. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Melekin oyunlarına örnek, ol anlayanda yürü, bizge de şu kağıla anın üstlerinin sıfatları. Şimdi mübarek olsun bizim yüzündekini biz. Şu şimdi tuvatta gerek işlerinde onlar bir prezentatsiya bo'ldi. Mahmud hazratning kim ekanligini bildik. Hali bilib o'tirib oldinroq bilishni boshlab ashtaligini ol ekanligi seziladi. Nishib deb qabul etsangizda ko'ngiliga yetib arizing bo'lib kelib kirdi. Rahmat. Allah razı olsun. Bular üstüne bular bulundu. Endi mana bugun Pulokni qovib baradik. Pulokning boshlig'i bizning mana Hasan Bey Hacı, Allah razı olsun, bilgimde buldu. Şimdi meclisler mübarek olsun, hayırlı olsun, cumalar kabul olsun. Mahmud Hazret, bir dua kılıp müstahız. اللهم يا محول الأحوال حول حالي وحالنا وحال الناس إلى أحسن الحال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. Ey rahmetli Rabbimiz Allah şu temli, lezzetli, halal rızıklarını bizge ezirlegen, ezirlerge yerdem etken, mallarını sarf etken, bendelerine, tenlerine sihat, canlarına tınışlık, mallarına bereket, işlerine hayırlar nasip et. Ey rahmetli Rabbimiz Allah, indi işlegen şu izgiliklerinin hayırlı, siyinişli neticelerin kurup, suyunub, şükrana kılıp yaşavlarını nasip et. Amin, amin, amin. Elhamdülillahillezî et'amena ve sekâna ve cealena minel muslimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.